Rischaren, Manuel Kanga Japarisharon. Ari hermana, kay programa kanyari kung kanya. Dios manta. Uyari kuna. Hermano, alguien ponche y matar a Shanker. Alguien ponche, panay, silvikurota alesiane, pescadota monarcone, mayo manrima, nespa, caip silvicuros alargosiane, chanta pesnata, ansuelota, randera camita, mayo mancorreto, monasiane. Hacorrena panay, pescado hapimus no gachamanta cancha, mayo cantopi. Kama pasillada ruang que yo catán apacoson mayuma haku chaycho. Entonces eso en char pesca, yucat no pasa. Ari haku kaib ansueloita mas arcosa ansuelota chaymantata silvicorota ya haku kuna. Nya pesca kaile kushenjahnya mayuma nya char koson chehnya. Kuna mainah pich kocha kashencha kocha mancha de son share panay. Chay cochas pich pescado tío. Ari chay cocha petian hotu chahchayos. Entonces que ne gasten haco de nare. Bah kunan char kunan kay ansuelo manchoray cosas kay silvicorota sumahta kunan waki kuchininya kunan ga uwih cosa hakasto pipuna cocha karishen chay manchokay cosas. Chay ansuelo que te chalo apasan kawaya. A ver, man, pachan kakoshan. Ay, wah, mañat wich orgosa, asun hakaine ma wich cosa. Cuidado lanciana, tica mulanga. A ver, wow, si quiere pamón, A ver, me parece que ojo ya capuncina silvicorot, si quiere pascay. Ay, ojo ya capuncina, el taman con anchura ya sa silvicorota. Wate mancha muy ya cocham chogaike. A ver, hina casten chay, cocham chogaikos, a ver, hakay muyurishan chay, remolin hin miren chay monchogaikos, amparasun manchar, y ya erimu manchar pescado ka. Aysun, ya no voy. Hatun china, ya, tal kurim hogal, umang hatun rekurimotion. Ya no pasa que gasten. Ya no voy, ya so hamushin. Ya, or panchare, hatun kasaka, kay kuna mikuikusun skaitaga. Kigamsun sha, hapingin ni kuna, parriada chayachimsun chiukatao. Kaka tiempo que Jesús, apóstoles nanda, tari pargamay Pisal, mas chalo hapshakta. Kikilan manda chalo hapiat sarangi si primer pega, Ari panay, bibus tas kay chalwas, hapi chico yatingko, chusumah, escapay ka chankuan. Jesús nerga discípulos nunun, hamuy chif pescadores los kaikichin hispanir, Aben yawe, ya Dios pahkal gampi. A ver, panay, no gaña ver cosas pone que tata Dios pa nescasnenta, ¿ya? Evangelio Mateo tawakat akapi chunka hisconio chihray pininka hinata. Jesús ta paikunata nerka, hamuiche, kepaita nokata runa hapeh, chalvirista ruaskaikicha nispa. Ya. Entonces, Señor Ninche Jesucristo y achachisiarka imainatachos, Donasta hapisuman salvación ta hapikunan kopaj. Kaitan ni tamonan primero ka ansuelo anchokani mayuman mana mikumuncho tumpitallata kuyurichimo entonces ya ni tamonan amigo ta hapikuncho ojurumama siwanka. Kepantata chokallanita ansuelo ta ya sta tumpata mikuygoña y se pita ya amigoña reaccionakuncha amistadña kason. Kepampita chokallanita sumahta karuman kochaman chokaykuni ansuelota ya hasta chaype aysamonari hatun pescado yoxerpamon chaynita munan maypachachus convierte con chay persona tata Dios pa palabranta villanchis y hasta convierte con salvación ta hapekan chaytanita munan apanay. Entonces hermano chaynita munan no ganchi runasman Dios pa palabranta villananchi. Ari hermana chaytanita munan kunan kakarallawayña pasillatata. Pescadores
YouTube nesta, Instagram nesta, kay programa Dios manta uyarikuna sutiwan. Utawan kusimunakama. Tata Dios saminchawasunchas tukuyninchista.